Саурықла айтайым. Сіз де есіңізді иіп тыңлағыз. Ерте заманлада бір Қаратон хан жашағанды. Аны сабии болмағанды. Ол заманда күллені бірінде ол хан барып қарай тұрғанлайына суызында бір сабиini тапқанды. О сабиini ұллу етіп, ұллу жаш болғанды. Ол күннен кечеден өсіп кеткенді. Андан ол жаш өскенінде айтады ханға, атасына айтады. Енді менге бір азық беріңіз, мен жер су көріп келейім деп кеткен етеді. Бара барып ол хан бір жүгенні да беріп, ат да беріп, жашыны жолға иеділі. Ол sonra ол бара тұрғанлайына бір жылқы сүруге түбегенді. Алайда кече алайда қалып, жүгенін де башына салып, ат жерінде башына салып чұқлағанды. Хан өрттемне тұрып қараса, ол алада қалған хан. Жашыны көреді. Хан екінші күн жашқа айтады. Күміш жүгенні де беріп, ол sonra хапар айтады. Жаш, сіз не айланасыз, не жілеп айланасыз десе, ханны қызын ізлей барабыз деп жаш хапар айтады. Ол заманда ол аңға наказания береді. Мабы 3 затны тындырса, мен сенге қызымы берме деген айтып, ол алай айтса, хорошо дейді бұл. Sonra аны да жүгенін де атыны да алып кеткен етеді. Алтын жүгенini береді де, sonra алай айтады. Мабы жүгенге қалай ат салынып келсе, қалай бойынын салса, мен сенгені берікме деген айтып, атаға алай айтса, bir gün barsa, bir aman qotur, boğana da qotur boğan bir atını verir, at verir. O atını kelse, o sunmayın, anı zılkıga yiyip ketip kalan. İkinci günde dağı da bar deyip, bir ağı yaşını ise, ol yaş barıp, ikinci güne daman da bir tayçık gelip, başını salıp koyadı жүгенге. Anı da jaratmaydı, ol çabuluğa jararıp durdu degen aytıp, koyup ketedi. Üçüncü gününde dağı da ise, ол барып, бара тұрғанлайына аннан даман бір жатшық келеді. Енді не дерікме деген айтып, жылай-жылай алып барады. Алып барады да мен бұланы жаратмаймын, не дерікме деген айтып, тайчықны да жорғалатып сынаса, ол жорғаға атла барған жерге барған еді. Ол заманда тайна атына натырға білмейін жасшық күнлені бірінде аңа қатқан темір атайды. Asırıkçı aman çıktı. Ondan sonra bir tüzde olalaytadı. Mağı tüzde soluy turgan, uzaktan atı da kesi de künleni künçe jıltıray turgan bir jolowçunu körüp koyadı. O jolowçu jel urgança jetip, "Ey, jol bolsun, gayrı barasa" dep soradı. "Senge de bolsun jol" dep ol jogap etedi. Yıkatkan temir jolowçu bolup aylangan haparını eşitip, izley kelemesen endi anda yeni bolunsa degendi. Ali ise sonra ol atçık çabarıgın bilgendi. Ol jaratmagan atçığı. Jolowçuga jararıgın bilgendi. Jolun bolsun jigit deyip anı bula söyleşip, "Kel bizge koşul" degendi. Bara turganlayına dağı da birge tübep kızga tübeydiler. Yol kız meni de ala barığız birge girse dep, ikisi de onunla koşuladılar. Üçövlen bolup jolga çıgadılar. Andan bara turganlaylarına xanna tübeydiler. Keçe biz bulayda bir qalayak degen aytıp tübey jatadılar. İjatsalar, biyağılay, kamçılerini de birgelerini alıp alay jatadılar. Andan xan soradı. "Siz ne aylanasız? Bu jolowçular bolup gayrı barasız, ne teriksiz?" dep sorsalar, ol aytadı. "Bulay xanны kızını izley barabız. Kesimene göre izley barama" degenini aytıp, "Dalı ise men sizge 3 bereyim de 3 soru. O sorularını tındıralıysanız men sizge o siz izlegenini taptırma" degenini aytıp kete ala aytadı. "Da kim o aytaydı" dep
beredi. Sonra birine aytadı. Endi sen peşini kızdırıp keçi. Peşini kızdırıp peşini içine jattırıp ertemle kasa baştan çıkıysan. Neçse kız seniki de degen aytıp. Kız seniki de degen aytıp. Alayda alaysa хорошо deydi de kız peşini kızdırardılar. İçine tamam da açılır. Ondan sonra ol bir çöngeri keçe endi anı küydürüge dep han küyüp çıkarıp dertemle kadep alay etti o. Alay etti Allah'ına. Andan ol birine göre suyunu alıp gelip keçe ala görmeyen saatte su koyup peşini çuklatadı. Ertemle han gelip karasa yaş sap basav. Da endi va ne terek mi kızımı berge gerek bolma dep şu etedi kız. Ali de dur vallahi sonra o ikinci de ente bir soru vereyim deydi. Ente bir iş vereyim de anetsene sonra kızını da verip yerik mi degen aytıp Allah aytsa ne zat deydi bara dur vallahi çağıp bargan atını tutalıysan kolun bula. O zaman da sen niye kızımı verik mi degen aytıp Allah aytsa хорошо dep barat da çağıp bara dur vallahi cügeninden tutup atını tutup üstüne binip geledi. Endi bereyim kızımı degen aytıp kızını tohanaga mindirirler. O miyikке mindirip endi ma kızımı alda barsan dep kızını alaydan jaş kesine üy biçeytip alıp ketedi. Sağ olsun jaşap kaldı. Maşallah. Tohana degen bulay miyik şindikçe bir zatçık Küçük bolşu. boşu bu anga mindirip tohanaga bağalı sabile kızını juundurgan etkelle çaçların içinde juup eşip arıçuk etip hazır etip tohanadan alıp bergen etelli. Alıp üyüne o karaton kişiге jaşını kelin alıp kelgendi. Maşallah. Nasipli bolsunlar. Nasipli bolgan bolur elle. Bu sagıtda jaşlarımızda nasipli bolsunlar.